Gicagi gĩa Kibera kuihurite ihoru na kieha. Kieha kiambĩrĩirie kũgũmĩra aikari a gĩcagi gĩkĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ thutha wa aikari a Kwareri kwĩrwo mathame uikaro wao na kwĩrĩrwo nĩ megwakĩrwo nyumba ici niguo reri yakwo, no thutha wa nyumba ici kũrĩka matigana gũcikara. Sisi tunaona tu mabwenyenye, watu wa magari mazuri ndo wanaishi kwa manyumba. Si bado tunasafa na tena tunasafa for a second time. Niko na shida sasa, nitapeleka wapi watoto? Nitaenda kulala wapi? Aikari acio matahonete ironda cia kumomorerwo nyumba ciao mweri ũmwe tu, nao aikari a Makina o gĩcagi gĩkĩ marakora maitĩrwo maratathi mandĩkĩtwo mũkana wa gũthama. Guku Makina arĩ kũrĩa aikari amwe matũrĩte moĩ kuo gĩcagi kwao, kuona aingĩ maciarĩirwo makarererwo, njero nyingĩ igakũra ciũĩ kuo mũciĩ. Kujaambia watu notisi ndio hii, ama sio hivyo bebeni ya watoto wenu peleka ni bali fulani, lakini notisi inakuanga mzuri kuliko bebeni peleka bali fulani. Notisi ndio hii, nipewe yangu, mwenzangu apewe yake. Sasa hiyo kuja kubandika makaratasi kwa maukuta inamaanisha nini? Barua ilitawanyika, kila mtu alikuwa anaogota tu barua chini. Hata mimi nimeletwa kwa nyumba, barua imetupwa nje. Mukana uyu uroimana na barabara iria irakwo haha. Francis Kibeba ari umwe uturite guku miaka mingi, wira wake uri wa kwendia mai. Watu wako wengi wa machi. Sasa unaona tuko hapa, hakuna hata saa hii hakuna watu wengine wanakucha. Tunaongojea 200 ikifika tunatengeneza chakula tunakula. Na mboga tunachukua kando hapo, iko kidogo hapo. Na watu wako hapo room ine wanatusaidia pesa kidogo, tunagawanya pengine mwezi wa mwaka, mwezi. Kibeba no umwe wa andu aria makuhutio ni mubango uyu wa gwaka bara ya kilomita 4 iria ikunyihanyihia muhatikano na ikunyitithania bara ya Thika, Forest, Westlands, Dennisprit, Yaya na bara ya Gongu. Tumeshafika wawili tukakuja kuona maaskari wakakuja na tingatinga. Hapa ni barabara, toka. Sasa na tulikuwa na paradi ya mboga. Tunasianga tukakuja kurokota tu kama marakoto tu. Kwa hivyo sasa naye ndio hii imefika hapa, hatukulipwa hiyo. Barabara naye ndio hii tena inatuangalia. Sasa na hii ndio mapato yetu. Najua hiki kikundi ya wase, sio ya vijana. Ya wase wala uwezi kwenda kwa mtu fulani atanataka kazi. Bara iria ihinda rĩa miaka 2 yukite rũhonge rwa waki wa barakura ruratanya nĩ mwa gatagati ka 20 iria igũkorwo irĩkĩte gwakwo matũra-inĩ matiganĩte county-inĩ ya Nairobi. That is why we are doing bypasses. We are doing what call missing links, and by missing links I mean there was a study which was done, a transport master plan for Nairobi. It identified some key links which intend to be done to ensure that traffic is able to flow in Nairobi as a network. So we have several missing links we have done, and one of them is the roads in Kibera area. That are the ones we started with. Now we are doing the Kibera, the road through Kibera. That is actually missing link number 12. We have all of them up to around almost 20. Aikari a gĩcagi gĩa Kibera matirerĩgagĩrĩra atĩ ikinya ta rĩrĩ no rĩtacũkio barabara kũgerera nja ciao. Ũkĩrĩ ũguo maroria thirikari ĩmahe mbeca nini nĩgetha mahote kwehera kũrĩa maikaraga na mathiĩ kũndũ kũngĩ. Makaya ma aikari aya atĩ matirĩ na gwa gũthiĩ matiraiguĩka, na thirikari ĩroiga no nginya mathame ona nĩ yambĩtie kũmamomorera nyũmba ciao, ũmomori ũyũ ũrĩa wambĩtie gũtabanio thikũ nini hĩtũku. Hapo nje hatuna makao, hakuna mwenye anakuja hata kutuambia pole. Sasa sisi tunaomba serikali wafikirie. Sasa tinga imeanza sasa kuanzia line ya huko chini kikuja padi. Sasa sisi tukauliza, mbona tunavunjiwa na tujapewa hata siku ya kutoa vitu zetu? Tukaambiwa hakuna maneno kama hii. Hiyo ni line, hiyo ni sheria inatakikana ifuatwe.
Sasa tukiuliza hatupati ukweli wa maneno. Tunaambiwa mtavujiwa, mtoke. Mali nakaa silali, tunakaa tu tukiota, tunakaa tukikaa hivi. Tunaangaliana tu, umbu inatuuma tu hapo nje. Hatuna tent, hatuna blanketi, hatuna nini. Shesheni ya Inooro TV irekinyite gicagi giki gitari kimomore. Tukiaria na aikari aria maciarirwo guku, mito yao ya guthama irahotoma ni tondu wa mirihire ya nyumba. Nyumba nalipa 5,000. Saa mali naenda nilikuwa nimepata nyumba 4,000. Na saa hii duka yangu ndio inalipa nyumba. Saa nikienda huko nikae, hakuna vile nitalipa nyumba huko. Na ndio nimesikia hata hakuna compensation. Gava walisema kwa TV juzi hakuna compensation. Saa nashindwa kijana kama mimi nitasaidika aje. Kwa mahuthiro manini na andũ arĩa tũikaranagia nao tũtikĩhĩtanagia. Andũ arĩa megũteithĩka no andũ a ngari no ti andũ aikari a Kibera. Twĩna rĩtwa kwĩ 52 bara registrate kigerio na aja ikwethara gwĩ center ya nyato skuru tungĩkwĩja kũthithia kigerio na kũringana na skuru ĩyo ũrĩa tũrakũthia performance ni ana baba ome kũringana na watu basesete na twĩna karigaro ana baba getana na itigere gitare kaibathia kigerio na tutikomenya ina bageta. Sisi kama walimu tuko na talent yenye tulikuwa tusaidia watoto. Unajua these schools are more rehabilitation centers than schools. Huwa tuna give everything, even the parental care. Sasa unashindwa wewe ulikuwa unafanya hivi kwenda kushika wengine ufanye na penye utafanya ni wapi? Unakuta mtoto huyu ulikuwa umejitolea umsaidie. Na sasa hauna hiyo nafasi. Mtoto mwenyewe anaenda kuadhirika. Wewe mzazi utaadhirika na familia yako itaenda. That's why we are so much worried. Thabarĩ itũ ĩgatũrehe nginya gũkũ mwena wa Rang'ata kũrĩa barabara ĩno ĩgũkorwo ĩgĩtuĩkanĩria, na thutha wakwa nĩho harĩ na ndaraca ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtuĩkania kuma Kibera nginya gũkũ mwena wa Rang'ata. Haha arĩ mũhaka-inĩ wa gĩcagi gĩkĩ gĩa Kibera, na thutha wakwa ningĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩkuo kũrĩ na nyũmba iria irĩkĩtie kũmomorwo nĩguo gũkinyanĩria waki wa bara ĩno. Aya makieherio kuri kuingi mihango itiganite iratwarithio itanya riri gucokia mucii wa Nairobi riri uria worire miaka mingi mihituku. Bururi mugima wa Indonesia Malaysia waumite master plan yaumite Nairobi tondu mokire guku magithie makiplant the same formula, the same plan or master plan ya Nairobi. Na bururi ucio thiko ici ungithie ni ukuona ati environment ya bururi ucio clean. Andu a bururi ucio ni mabangĩrĩire na makagacĩra na magaikara marĩ na ũhoti wa kũhota kũruta wĩra wao thĩinĩ wa like big cities kana mĩciĩ ĩrĩa mĩnene thĩinĩ wa thĩ. Koguo marutire maũndũ marĩa ithuĩ twarĩ namo mega gũkũ magĩtwara bururi wao, na nĩo maragunĩka na master plan ĩyo ithuĩ tũtarĩ twagunĩka na master plan itũ kuma mĩaka ĩyo. Tiga kwararamia bara, ibanda iria irĩ mĩkĩra-inĩ ya bara nĩ ireherio, na ona gũtuĩka aingĩ a ahũri biacara ya haha nĩho marutaga gĩa kũrĩa nĩo matũmĩte Nairobi ĩkundere. The demolitions you are seeing going on now, we are seeing it is so expensive to construct a road which is already occupied by people in terms of time and in terms of we have to maybe compensate them. That's why there is an effort now by the government to ensure that all corridors are clear. And other demolitions also are on encroachment. People who went and found some empty space and did their own things and then acquired the land somehow, but not knowing that we have proper maps showing this is a road. Those are the ones which are being demolished. Others are the ones on the riparian area, just next to rivers, which are dangerous. You found like those ones in the easterns, where a building when it was raining just collapsed because it was just building next to the river. So there is the issue of clearing the road corridor, and also the issue of making sure that unsafe structures are also removed from so that they don't cause or death anymore. Ni manyitete ninge kugati ni ndone kanyamu gaka ka kibanda ngarutera wira ho. Ibanda icio itire thĩinĩ wa plan. No hoti tondu ni andu, we must have human spirit, yani o mundu no nginya tweherie andu aya tukimenyaga atiriri ni Kenyans, na tukipurani muci ucio uria wagirwo ni gukorwo kiplan even to the present generation, nginya even saying bururi witu ni gukorwo rakura
no nginya tuma plan tukimaide about their welfare. Umomori wa ica ikuhe uri wa Onjoria a ibanda cia mwena wa Roysambu, Tasia, Dennis Prit mwena wa Kilimani, Feathers na kungi gutiganite. Onjoria aya magiteta ati ni kunino maranino ni thirikari. Tuyarakaru muno tondu mundu arehariria guka wira, woka wira ugakora vituko iria cie haha ni indo ciaku ciramomoro. Hindio indo ici ni cia roni. Gutiri undu maiga moka mahurite indo na makuite indo. Mandende twirwo tondu ithuĩ athĩni gũtikĩrĩ ũndũ tũkĩmenyaga ithuĩ tũrĩ andũ mateũĩ. Gũtirĩ marũa tũrĩ twareherwo na tũtimonete. Gũtiraheanĩtwo notice tondũ notice iria cianaheanwo twanakorwo tũgĩthiĩ chairman witũ anakorwo agĩcugurikĩra na cigasuspendwo na tũgathiĩ na mbere kũruta biacara citũ tũrĩ na thayũ. Nyumba ingĩ ire ithabu-inĩ rĩa kumomorerwo nĩ iria citũrĩtwo nĩ arĩa marĩ aruti wĩra a thirikari. Aikari a nyumba ici nĩ merĩga kũheo mũkana wa gũthama, no magĩthaitha thirikari ĩgirie ũmomori ũcio, makiuga nyumba ici irĩ na riri wa mwanya. Ndĩ mutumia wa mutigaire John Conchela, ndokire haha tene ndĩna mĩaka 19 na Woodley turenda ituĩke national heritage. Atongoria othe kuma the onset of independence mokire guku na maikaraga guku na ciana ciao no cikaraga guku na no matuire guku. Nĩ ndĩkana kaya ciengoneko njikarĩte haha tango ndĩkana kanini na rĩu niĩ ndĩguka rĩu. So if you want to move us out of here, digetekera Woodley niguo ikaraga atongoria aria aingĩ marũire bũrũri wĩyathi na arĩa aingĩ makoretwo me parliament. Ona utheuku uyu wothe ugitabanagio kira kirarakaria Onjoria ni ati gutirahũthĩrwo mĩtaratara mĩgaciru makimomorerwo ibanda ciao, makiuga gũthararĩrio mawĩra mao nĩkuo gũgũcũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri mucii wa Nairobi. Tukiendelea kukaa hivi, they are the same people that watasema wanaibia watu. Tutafanya nini? Wewe wenda kuiya wiye gukire andu aingi matari wira na makiraiya. Riu ore mugi ona ni ekati either sharia license, solution ni sharia license, aheo license onio haria kuenderia. Rais amekuwa briefed na sasa tutakubaliana na wao vile biashara yao pia itaendelea bila ya matatizo. Wakati tunazuia wale wanafanya biashara haramu, tusiingize wale ambao wanafanya biashara ya sawasawa. Bypass iria igwakwo mucii uyu, ruhonge rwa waki wa bara rurateterithia ati iramatagwo na njira ya mwanya na mitambo iria ikoretwo ikiramata bara ya Ngong'u na Westlands. Don't have to have a policeman of the junction all the time, so that the traffic lights which you put on there are intelligent and they are able to manage the traffic themselves, so that the traffic police will just be required if there's an incident, just for the purpose of enforcement. We are doing this with the support of the World Bank. And this, for you to be able to manage such many junctions, you require what we call a traffic management center. And this is a reality because we have done the concepts, and where we are now, it is we are almost requesting for proposals for people to come and do that work. It is eventually what we are trying to achieve is a smart city for Nairobi, so that we use technology. You don't want to be left behind. We just use technology to manage what we have. Matanya maya makinyanira thirikari ndĩgũtigĩra hau. Kuona haha niho ikinya rĩa kũgathĩka ngari cia ũkui wa mũingĩ rĩgũkĩra. Somewhere around Mombasa Road, around the area of City Cabanas, where we are putting a very, very modern traffic management center. It will manage traffic injunctions. It will also manage public transport, that is the buses. It will also be an emergency center where you have ambulances, fire station. It is like a one-stop shop for management of traffic in Nairobi. Korwo maria mari mafu-inĩ no nĩ marũmĩrĩirwo, thĩna ũyũ ndũngĩrĩ kuo na kaunti ya Nairobi ĩngĩrĩ ũrĩa yabangĩtwo ũũ atĩ gũtingĩrĩ na mũhatĩkano wa manyũmba ona ngari. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.